Hello friends, ngasi di ai chicken singju kamaina subadage haibadu utjarake. Chicken se kg amani chi phajana chamthoage bone gumba skin gumba se horen chetpada dum loi lokthokra tamne si lokthokra 900 grams gumba oini. Chicken jambagi mahi se horen yamna kanaba ama utjarake. Je ai chicken se phutlage ising se yam haptrasu yaye glass macha ama hape. Duga chicken se loina hapchalage minute ani ahum dang phuttoine kuina phutrasu yaye hapethang puthoga chawre hoje yarakadawre plesida transfer tawthoga ngaha pungai mu ngalaga thammage aduga macam settuin macam set pada matang khara di changni ko pungai po hen chang pi se bon yaw da ba khallaga phajana phutla diam nuai bane ai ki se bon khara yaw sumaina macam settuin loire hoje ngongna batawrage ai fry pan thangalage duga aide mustard oil oina sijinage mustard oil sina mahau lei ba hele thau se am haptrasu yabani chicken dagi su oil khara dum tholokpani jira se spoon ama ngoksalage telau se mapum ani thae kupna soiraga telau sing aduga chanam khara yamna thakpa dum hawe mahau yam leibane maru oina singjina kitang namna thakbiyo duga maru marang so hapning ba hapa yare ko ai machal khara hape dudagidi garam masala kitang ama hape yumda thongjabasina khwaidagi best ni ko healthy su oiba bajadagi kaithiandagi leiba budi जो हपचले हुजे मरु मरांग रोइना हपचले ये ब्राउन कलर लाक पबोंग हांगौरगे यारे हुजे मचू से दुने चिकन चा हपचलगे चिकन केजी अमगी चिकन से ngौबदा हप्ता अमा हेना चाबन सिगे मोरोक से आइना थाउदा खितंग फ्राई तौथोगा ग्राइंडर दा तखारगा हापनी तकपदा खरे हेमनगरे चिली रेड चिली जे खितंग अमा थाके मचु फजानाबा मोरो अताउबदो अखोगी चिली फ्लेक्स की टाइप दे खितंग तखारगा हापियो दुना मसकसु फजाबने हाउबसु हेनबे मचु जे फजद्रे ngong असंगांग चीज़े होरेन इंगदरा अकांदा क्रेम लाओ दुना इंगल लगा कांदा ग्लास की बोतल लमदा हांजल लगा थंबियो हफ्ता में है न कोई न जाबे याबन अंगांगी स्कूल की टिफिन हापतो खोपदा यम नुंगाई बने सुमाइना हफ्ता लगा थम्मनी दो मैम आईगी वीडियो से सपोर्ट तौबीबो इना सब्सक्राइब तौबीरमो सब्सक्राइब तौदना चटपीखिनुको सुमाइना हपचलनी अदुगा मसाइगी आइना चिकन जाम्बगी महीदो उच्चरागेको nga gumba chicken gumba चाबदा आइदी जाम्बगी महीदो सोन हुंदोक्ते अदुम यामना कानाबने nga जाम्बगी महीदो सो चिकन जामगी मही से इंडोर प्लांट दी हापी कनो अखोईगी लई असापा चिंगदा खजिगजी हापियो आईगी लई सिंगचे सुलेप लेपतना दम छाला लई सुमाइना खजिगजी हापी दोइने आईगी जेरई से मखन यम यामे खजिगजी टिकेटनरगा मखन तरेंपान सुरे दो मयाम आईगी वीडियो लोइबा फौ येंबिबगीदमक्ता मयामबु थागसरी Thank you. Mathangi video da amuk unase bye bye.